Tomato riolo mapahang. Kako na to jangan na apona, na kilo-kilongan itu. Labaco mi kuranua, labaco mi kuranua, ren-rengari de cenge. Allah kualongi-longi. Na sompo anak makan apa dah. Na sambut tu ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah to sabara ede tomato riolo reneta riolo mapahang napi lalato jangan na apona na baguru meme ni sabara aba pura ni seto metediol maka sifat na nabita maraja sabara wadi ngame kasihan na apona to maraja sabara pada nabita napi lalato jangan limana na fake liva riolo romai isapia ko patoloe aga pagalana kotanya pala bakalu ku burisila yalla cakeng ayu colo itu burisila yalla cakeng ibu sambu-sambu livae tojang maku kue tanam tojo mana anakmu pak tojan listrik mu tojangan memang barakana strong elete asa nama master itu gara strong itu nama tojo gitu jadi kong kanana ibadang tuling mewah mana berarti tojan listrik ada apa ikabu maka Ustaz modern nih cocok nih boleh modern tapi jangan kita yang mau dikendalikan oleh modern ada kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah inna wa takkala malabina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau sampai malabina tuh silakan ikut tuh jadi istri dan mereka limata mato to jangan nih ini kok anak-anak mewah tojo nih makan mereka ini mato toja na toja listri si HP mi na butara ya menelo makalalengin na buelo agaro kaki di kepala di kaki tanna mabuntu jauh guru pengaji na makan istilah pulih vegan je ya nanai kasih na paham nih contoh lisu si boleh mapa kere-kere tutu apa ya rumi ditai mau komi HP kaki di kepala tari anak toja goras sila bongin dalam ya setan itu yang nama guru-guru mak balik-balik anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Tersyukur maraja lurisi rajan kung Allah Ta'ala sabab masina atau padang kahadir rilalan yor na pabaraka ifung Allah Ta'ala narialaman ki adisi-disingang asaliwang asaginang tappo atau pada angka pasilenar ni fakeswiyata ia narito sampajak berjama mengaribita nabodo sinin na amal amal diceta ang kari-tarima rin sa arajan ng Allah Ta'ala dan niya tan nabodo padang kamana kirilalang adang pengamarajan ng Allah Ta'ala dan niya tan nabodo sinin na ifangkau kota selama Yesus sewe gangka ye betul mengaribiyewe kemanang bernilai ibadah. Alhamdulillah dan rialuhe masalawa dan emang pasalama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dia mencajak kacuir lor di mana tu bersalama rilina mati Rasulullah Allah Ta'ala bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan fakutana rilalaki buru telui pupana natumati na idi atano kung Allah Ta'ala ribatama kirilaki buru pakutana famulan na malika imarab buka nigo fuam malamma iribali nareko tuli ifasilin na rami fakiswiyata yanan tu sampajang berjamata sampaja 5 waktuta malam mai ribali baraka na yaro sampajang ipego makutani malaikat laki buruk marabbuka malam mai ribali makada Allah Rabbi ngalatana makutani maduana malaikat mana nabiyuka niga nabimu ia pada malam maribali ia fakutanewe nareko ia kaceriwi cara-carana ampe-ampena alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna pasilener ngi fakesuyang lori Allah Ta'ala makuto paro pemang ya kaceriwi ampe-ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna rifadana rupa tau makotofa anu rifancaji rileng na tofa malam maribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenahe wanewe kita peringati ajajingan na alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak narialay asifaring arang ritujunna ampe-ampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah ya rawat tu ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai iris semanan ni madari riseng tapi deni faham 37 ia dari tu tong ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai tau gajah magi naritalla tau gajah jadi angka hikmah di rialah ia rawat tuwe angka tau riasangi Raja Abraha
Iaro Raja Beraha na di bola metoy ko atakale na sifa angwangang akil-akilangang fadi ati lasa ati hasa. Ia tu tamapu na si bahasa namo tama matu suruga ye nubba yarnaro yadim paratom masu boleh ke suruga. Bahayana. Ang wanga kilakilang lasaati. Tega bangsa ni resang hasa toli majai vapenat din na mite tawe madece. Contoh becu. Na tumadapu-dapu nga makwewe to yang ka biasa makada. Agam marje to lihat dapu nga manaha. Satu. Ako na lagi agam misana bali boleh. Madapu nga ribu misana ko bandrunge. Tuda-tuda mi romandre misana rangote atau sanggara pepe are gajarojo. Wali makada. Agam marje to lihat dapu nga ribu ekoro. Masa na mana yela sahati. Aga je na jama yaro na lioto nekuri ta je gajina na denu le situmpue la saati bangsa di mana hasa denu le tam suruga ni te tawe menre umro galunna minasa na pakatanyang iskanam itu na patama bange nenre bangsa na mana na yala saati Alasati mana ye? Mamana-mana ni boleh ko Raja Beraha. Iaro Raja Beraha onro janam pena. Onro angwanganna, onro jaatina. Maka Raja Beraha aga mana masaro lebih. Aga mana macaning. Akor Mekah. Te Raja Beraha janam pena. Natol yang katawe. Te. Cigok na ya Raja Beraha. Dagang kang ya Raja Beraha. Lo kuasai tanah Mekah. Kode nule kuasai loy makasolang. Taruh janam pena. Jadi kong kato mapune sifat makoro. Toli na naway agagana tawe toli na girang-kirang agagana tawe lo kuasai lo malay berarti anak apo naman Raja Beraha ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sisa na ye karebaewe maka daloy longka kuasai tanah Makkah. Lalu makasola ni sangamo yewe he karebaewe lato na nabita ya sange Abdul Muttalib maka da lo yang ka Raja Beraha makasola kasina ampe na lato na nabita ya sange Abdul Muttalib ni saye karebaewe na padang amore nabita maka da meto joka ala toko penerjemah bahasa dari Habasya sidi joka kasinam pena la tona nabita supaya dena sila polapo dena si salah-salah pabanueta na makasi bawa pasukan na Raja Beraha galona ro cepa si salah-salah tay to si di maku ko sesa ye to sesa de to magaga kapang ihataro peko gicarana to di mapalatu ada nak gangkangi si salah-salah tay bansana contoh mi yewe makun raye sesa tanah tokue contoh mi contoh awak de gaga burane itu muata mapalatu tadam poika contoh mi contoh imare na caritai irosi na padangi siti maka da siti na kadeko irosi mapako iye koto mabaha ko gamere irosi de na tappa na timang
na tabi-tabian na tanda-tanda ke jolo. Baja sangade na si runtu nape na padang. Tapi dia na pawi maka dia pau kohe batena. Kira-kira ya ridi yule moga mapakro. Misalnya na cerita ki ye na latu kuidi salah cede na to tapa joka rampa. Joka rampa tatangnya lena. Maka deka gare mapako emanu metoko je iko nene murmo pariolo to mapako to ampe na mapako te anu dere na wadi muba maneng na tatatonga ngalena contoh padahal dere na wadi ki mapako pamakri fungala taala duri bazillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas matunai salah sidya tanah fungala taala na rekko salah sedina masolang asi sompungan na ginori fungala taala iya rega asi sompungan na padana rupata. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jajarola to na nabita si bamore nabita joka ni rak meu si runtu Raja Baraha napadangi maka dia Raja Baraha yena ka pemimpin tanah Makkah maka dia dato na nabi taiya na kalau maku kue salaiwi ya tumasange bola mapacimo kode musalai usolangi mi tapi nabi tak kasana lato na nabi tak tenang agar tenang dia tapa menre pelana ya entapa menre pelana kadela to na nabita riolo de na pataka tava bole ya to na takate ye to na wenawe yolo ya kamana lengi takate na lengi poleki macaila ada Raja Baraha na pananasang ang katonasa bantang kabala maku kewe wala mo kesempatan lisu na muna manaway pikire kisi o madeceng musalegi ya to atong solang jadi la to na nabita pulang lisu tenang narate babana Ka'bah itu dah canunu lato na nabita melado ku fungala taala wakala taala bola mabacita yewe ata ma boleh kuidi degaga uleku sangadina ule tak manufwa patulu ta wakala taala uran nu akasi maku kwewe lepan na badongan na lato na nabita takapo na batu na fungala taala kammakolangi aga yaro manu ababil. Inilah yang diabadikan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yaro manu batu na tiwi Raja Baraha si bawa tentarana ang katoni narate perbatasan tanah Mekkah napitang ako sangana fungala taala majalo-jalo gajay catama gajay dalam kota Mekkah sedangkan ngolo-kolo. Kedua, yaro manu narate na baka sesena tanah Makkah Raja Baraha si bawa tentarana na buane yaro bate malwane yaro bate maka mate nang Raja Baraha si lolo mana pasukanna aga hikmah diriala akar itu tuki yaro idi pada aku rupa tahu aja maka kila haja lalu pak magai binasaku kotanya kolino lebih ba komedoria apalagi to makakilak kota neve aja lalu pada ini bali bola aja lalu kakak si salah gara tanah si jakana lotengi sogi no ga tanah sisiku sogi no ga pa benaya mega tanaku namo sini heto koloi male alai benengengka demi gaga bo kotomate tiga kili lemma komoro tanah pemerintah yang lemma kiba kuburang muna pawa kabakito wedehi sidiga meter yon roy de bangsa ku ya pak de nagana sidi meter kurasi jaka ada yang nivi ku yang itu mita kamalopo-lopo pak majasa kak iya pak aga doko-doko ku kasih Kaka tomati paling galing de ya ko lenga lebih matu sisiku iba titi pa tita ni kurang lebih masih jakai age
Ete kurang lebih basi jaka. Iba titiki bako galampunge. Kurang lebih basi jaka. Atau maka kelek kota ne? Aja na kasih tanah si jakai, nabi itu sendiri maka itu tuh maka kelek kota tanah si jakai ya komate matu tanah itu susu na bunga Allah Taala rusul boru bunga Allah Taala iba kalurang alona mana na labo tanah meter baru tuh di masa saya kene mana nih tapi madari yang kata dia nama tepe sama kata mereka bakal wah boleh lo gaji ustaz bisanya agak tuh agak mati. Benar itu mah aja nah. Pada ko bakar ye lo masam paja atau kan boleh no gaji misangnya. Agak tuh mati. Ko to video dia bisangnya mah hati-hati. Katu bakam pernah bunga Allah Taala hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum ashabun asim. To bangsa der bakar agak tuh agak mati ko to video dia bisa boleh no gaji misang saya baca lah kalau macam orang tu pawi ko sta hati-hati mabuta betul di batawa kita na bata mereka ingana mata tinna baca lama di batawana tu mapako ni. Masa ngame ya cara me maka daun tu ini untuk nama tu cara mai memang amani di macara magi barani di pego ihe kamana ni tama surugi di kue jamaah na sana masjid Ar-Rasi Darurasi tahu mana ni suruh begi je lo ustaz seru biasa kalau tu macara mah kota ngana kota bone tege lah angke kona raka balender ada na suruh te masidakkan apa lena de nasidakka contoh tapi aja kesing pertama kana raka aja nami toto kue weherio renno pamasene mungala tali tajam pada itu nu dicawa itu de cetak cede ya dia dicapai dari cita cede. Aka janjian saya lanjut. Ya ruwet ke jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku ni wadi mapikir opo panana engkau tahu dikendalikan oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang. Itu kan akan parero. Itu. Lebih dikuasai oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang. Magin atau makakela kuwarang parane nasa bayaro godaannya. Madari makun reto di pengesilakay na. Contoh, yaitu mapakuan. Ani aga tu lopo na badamu masa loko nakala tandri na tu pa di sangam sila lalu tu tital me masa loko nakala ya rodo mega tu pa anggo tao misana pengacara maka kalau mama abu ko ba mana abu ko contoh dia magaga mapakor ka afang bo nah itu hikmah ya jalalo gaga mana sifana raja beraha ya binasa gitu pak bu ya apeja ko to polo alam ako to kumarat toyo po pana mo makado de tapolong jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nah aja jingan na alim alabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh boleh ni caya carilakilla mata hilino ewe tanah poro pada yalamana kiwape dale kufung Allah Ta'ala toto Hendra mana ki umroh kode itu le umroh haji plus silakan iya kode itu le umroh haji plus naga bu bu katu bola jajingan na bita komedoria nala perpustakaan teh pembimbing tamat di riolo romai payah pak menre umroh riolo romai na menre tomak tuh iya jadi aja tempat turun nu bu aja tempat turun nu tamakar batu pun Allah Ta'ala udah uni astajib lakum tega ko to dilalo je iko je tu balat to 50 tu dan no ibu maka dia pun Allah Ta'ala udah uni astajib lakum elau kok koya walako narate matu waktu si coco ni
Kun fayakun, terjadilah maka dan terjadilah. Ibu ternyata pada rokotobor masam pajang atau melado ni akad berat 5 asal itapumi asal nung Allah Taala tatalka 99 ya. 99 dasar itapumi itapumi tatelu ternyata masyiri fung Allah Taala kude na pakajajangi atana. Karena ro kato masigita cede-cede pinalena na macarama. Heba. Jadi makasilada kato masigita ro, tegi no? Tegi? Jadi masanya ro kato masigita makasilada kota pahalangan iba katobay alino ba ditapi suruh menre makatobah. Aye, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Ada jinganna le malabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh cahaya cari laki lain. Sininna rotolinon rotowede masompa-sompa mana binasa mana. Sedih bad dosa dan adampun ibu Allah Ta'ala. Dosa apa doang? Allah sendiri berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyusaraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'a man kana dalam. Namurade na adampun ibu Allah Ta'ala dosa tomapat duai. Nakia dosa selain itu na adampun ibu Allah Ta'ala. Jadi aja mau tempat turennu. Selamat itu tempat dua ibu Allah Ta'ala insyaallah na adampun ibu Allah Ta'ala. Selama taubatan nasuha toba situngetungan na. Oh binasamani ya rono rtwede riolo romai masopa-sopa waktu na samana ro aja jangan ale malabir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ro waye mata bujuna we sama sampai dek malada imuba. Jadi ngana Nabi ta. Itu tu na jaji Nabi ta maka dia lato na Nabi ta na padang amore na Nabi ta. Pada pungamane pak banita na Makkah loi pak jatang mana pak banita na Makkah maka daya asanna Nabi ta apan re toko agar apan re toko. Jadi bangsane itu pak ada poi kak maraja biasa kang irita iya tu biasa kang irita pak itu bangsana kak itu ada itu saudara-saudara muslim kita itu mak baju-baju hutewe mandre pada punga tu pak tasi dibaki ya sunana mana bitas itu kan itu pada budak pungi mandre engkau baraka aku tuh ibu ya rotwe maka dato na nabita pada pung mana pak banu tanah Mekah itu batong kami tanah aja mucaran raje balambo aga sena mondro ya luhe bawa aga lipau kasih na bang katoni tato katoni joka katoni ya on romana na ketika saliwan na nana yan mutama na masa ki koto macarama tu dia wadi amana ada sia-sia mai makan desi cakot tudang ko deso macai marukama bapak ibu Bapak Ibu ya tu dah nak tu dah nak macam nak batawe deh ya kelingan upataru ni jadi ya rawatwe mapandri kalau mau tadampai ka anggala sekira-kira begini mau maaf tadampai ka si kira-kira makwe ikoko makwe nabita ko lato nah maka dia ni kasih ke bapak nah ya dia ni ke bapak nah jadi akor tu mon rositongan nah pad dua nga asimulangan na anana kako jai tu tapi bangi to ibangi Allahu akbar akbar baki tapi melado tu hati apa dongan ni oh Allah Taala maku ke kasiya bangi kasiya napo ko ya to mi kasi uran nak baja sangat di ulok lele di fama saya tapo lele ngak do cilikan aku la ilaha illallah
Aku ni mon pado nga asimulangan na nanae, insyaallah irita de cina ananae ni tato malampe sungat tumatuana na panya-manya. Magi ni koko makwe ang kabarakana, aga barakana hati dengan hati. Asalan ka doktor atau bidang pura may mana la pura mi isesare ro labo makun rek kaden ulit tu kasi tudange leu madarito ro dottore bidange mafahang ko gamewe tapana baleu tu kasi ro na ekolebo ni indo na pamage mafahang yeve dottore yare ga bidange so mage dena malaparu kasi na kiko kumakwe hati dengan hati. Napi tu tomateriolo, tadampai ka tomateriolo macailada tu komisana yeba yana tapi barangka ku anak-anak bicu tamara tu maka dan nenena aja kasih mata beru-beru ka ngapoku iya ada tapi kota tu na api jojo ko tatap pemuaka maka ku aja kasih mata beru-beru ka ngapoku pamagai lato namo panabita nabojilad apona maraja kasih saya kopona. Jadi kong katomatua lato nene ya kumisana yang anu anata natapayolo bimacai nenena berarti nabahang itu naisa nacuere ampena lato na nabita maraja kasih sayang. Jadi itu si tongan na yelime katu baraka na. Aga baraka na bayangka yewe perjuangan na yelimewe terutama ridi burane. Perjuangan ya limata lo sampai dale halalata luar biasa devi gagal lenge tamakan batu nabita nigi burane elekele mobil lo masu sampai dale halalana na lui sumatako ya tu takko na mancaji papalolo dosa apalagi di makun reye makan nabita amala ya kami nama sorolabie iya naritu mulengi patamari orangnya lewat takale na badana rupa tau agar ya Rasulullah iya naritu sidak kaiwe idi makundai megalada kesempatan tama suruga megalada sidak kata aga sidak kata joka kibasae maliki misalna bare masababu mitai yalli balera na kasajar tidak langsung bantu kasih demu tuli tawatutui magege contoh kumita ni kasi kor nene balik kaju aja mo tulin tawa tutuy kasi desi man tu natawa melo si tamba nga mana kasi chan nene na balik si kau aga contoh ibo mapangaja balik ki sidak kato mo pandra namu sidak kato mo nasungi sidak kato mo namu sidak kato sidak kemana? Mega kesempatan di makun raya. Ebo? Jadi itu lima yang kebaraka. Jadi itu nana riolo kay tojang. Tomato riolo mapahang. Kako na tojang anak apona, na kilo-kilongan itu. Labaco mi kurang nua, labaco mi kurang nuaren rengari de cenge Allah longi na sompu anak makan apa nah sambut tu ini nawa sabara ini nawa sabara lolong gare decing Allah to sabara ede tomato riolo neta riolo mapahang napila leto jangan na apona na baguru meme ni sabara aba pura ni sa tomato riolo maka sifat na nabita maraja sabara wadi ngame kasihan na apona to maraja sabara pada nabita napila leto jangan limana na fake liva riolo romai isapi aku fatoloe aga fagalana kotanya para bakaluku burisila yalla cakeng aju colo itu burisila yalla cakeng ibi sambu livae tojang maku kue tanam tojo mana anakmu pak tojang listrik mu tojang memang barakana strong elete
Asa nama master itu ke restoran itu nama tojo gitu jadi kong kanana ibadang tuling mewah mana berarti toja listrik ada apa kamu maka ustaz modern nih cocok nih boleh modern tapi jangan kita yang mau dikendalikan oleh modern ada kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah inna wa ta'ala malabina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sampai malabina tuh silakan ikut tuh jadi istri dan mereka kalimat tak mato to jangan nih ini kok anak-anak mewah tojo nih makan mereka ini mato to jangan nah to jadi istri sih HP mina butara yang menelo makalalengnya na vuelo agaro kaki di kepala di kaki tan nama buntu jauh guru pengaji na makan istilah pulih vegan je ya naik kasih nafahang nih contoh lisu sih boleh apa kere-kere tutu apa ya rum itu tai mau komi HP kaki di kepala tari anak toja gora sila bongin dah ya setan itu na guru-guru mak balik-balik anak-anak tolong metos seta-setanya anak-anak ibu bani tahu apa ibu yang rahmat dan milik subhanahu wa ta'ala jadi ye koloi maka sampai malabina anata wija-wijata bahasa anak kong kakwewe mama kesana TPA atau ke sekolah agama pertama nih lebih baik mu patari-tari waktu baik cuna lebih baik mu fasari waktu baik cuna daripada maraja matu na patari-tari gara-gara ampe-ampe majana paling tidak kau boleh sojo-sojo astagfirullah boleh mate-mate eta te makana sojo ada ampe ika namanya manusia biasa ada ampe ika kasih nama boleh boleh mate eta misalnya boleh mateta paling tidak angka kasih meladuang ki Rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ya itu barakan sitongan ni batama ko sekolah gamewe paling tidak kasih angka meladuang ki tegara nana minta mana madece ke mapa mula keto masih kita madece mana di mana tuh bahagia bapak-bapakku ibu-ibu madece mana ki barakan mana tuh sekolah to materiolo mataliti madisiplin tegare magi na caji polisi na caji tentara na sabak kedisiplinan napi ko pendidikan iba guru memang ni tegak supaya disiplin agak tegas contoh pada inspektur upacara hormat saya bisa lolos tapi korea ketegasan kadang disiplina pada inspektur cara hormat ai deh kakak wabillahi taufiq wal hidayah lah ya gangga jamaah yang rahmat dan berkah subhanahu wa ta'ala pada mata naik lo mengaji pasai taruh dia kok galecei ini riolo sedangkan tomatutu salam ini anak-anak riolo iladani etimuwehe aja na ada pai ka babu ya waktu ku baicu maka da maki bawang asu agaro anjing pasogina asu aja na iladani etimuwehe riolo rumai iladani etimuwehe nenewe na tu kasi mewaiki ko yolona da buranga yaro gamana ka bo kami na pake yaro tu kasi naluluran ni masih saya ingat tapi makatonya baraka kena lo vega mapasawa pala tu kasi sidi ayat dua ayat sidi ada dua hadis alhamdulillah baraka na ibu napi ko makada ko ya ceri anak mu ko sikolewe aja bu macai ada cengan nami tu abad desa gaga to jangan mancaji guru de gaga desa napa mancaji guru batu tawe mega proses na napi perkuliah bega belajar pembelajaran kayak sama mata kuliah belajar pembelajaran bekogi carana mulu anak-anak apa ku apa aja mu macai ko igalece anakmu ino ko anakmu ko sekolah aja macai ya kalau ki balik mewah makan lobo mere guru cako ya ceri pata to bani sekolah
Ini napa tetap sekolah, ini tora macam guru bahasa Arab, akidah lah, Quran hadis, fikih, matematika, insya Allah kau mu jangan apa mu titi. Nah memang. Sedangkan nasi di mata pelajaran ya apa guru nasa mata ini lo stres. Waalaikum kan, ibu di, alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi kita. Kadang bita, terutama di masih kampung. Jangan lalu gak si salah-salah. Aja gak tuh lilo si kompa-kompa nagang kang si salah-salah mana ki. Toma parenta si batu di parenta jangan lalu gak si salah-salah. Pagada pagkasingi asya mama kata. Pagkasingi mani parila doang talo di Allah Ta'ala. Apa yupo panala na kampungnya padang kami itu bertakwa kepada Allah. Pada makasih asya mama kata pada di masih kampung na baturu barakan pung Allah Ta'ala boleh lagi. Na fuba barakan pung Allah Ta'ala boleh ritanai we. Dan caji kampo tabal datun tayu batu warak bunga bu. Aja kakak sisa eroba kuncina kotolosia lamperan ngarangi pape de cena aluwe pape jana. Kadang bita laya dah hulul jana tokautiu dek na tama suruga to ye papa tu ngasi sompungan pada na rupatau. Ia kona pejari kita we aceri ampe malabina bita sabara istainu bisabri wasalah. Cukup sabara tapi yari ye lo kupung Allah Ta'ala. Oh bu Allah Ta'ala na lama de cetawe manu ka tanah tu ya mani tawe. Dapat diri ki ati tawe tarung ya oh buang dalam ada cerita pedirang ati tanah tu ya abak pun dapat diri ko ati tahu pedirang ati berarti pada moko pedi ati jamaah yang rahmat dan dimulakan subhanahu wa ta'ala berarti pada adalah saati. Bapak Ibu yang rahmat dan dimulakan Allah, terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ingat waktu salat itu tidak boleh tunda-tunda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiyain wal amma innaka samiun qarib mujibud da'wa ya qadar hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadampoy kakong kadaku tapasala yari gagaw ku tapasal na yon na pabarakay fung Allah Ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.